Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu oyingcwele obabazekayo, onguyise wenkosi yethu Jesu, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke, ongumnini mandla wonke, oluthando, oyithemba, oyinsindiso, oyinkazimulo, oyintshisekelo, ongamandla, ongcwele, oyikho konke bantu baNkulunkulu futhi ohlezi njalo engcwele ngaso sonke isikhathi. uJehova ufanelekile ukubongwa, uJehova ufanelekile udumo, uJehova ufanelekile amandla, uJehova ufanelekile inkazimulo, ufanelekile intshisekelo, ufanelekile ugqozo, ufanelekile konke okuhle ngaso sonke isikhathi. Bantu baNkulunkulu masimbonge njalo esenkazimulweni, simbabaze njalo odumisekayo notusekayo, ngoba ufanelekile ukubatshazwa, ufanelekile konke okuhle, ufanelekile ukuthi sibize igama lakhe ngaso sonke isikhathi. Yazi uNkulunkulu esibonelela zonke izinto lapha emhlabeni, thina sifanelekile ukuthi sesibonelekile, thina sithathe lokhu asinikeza kona, sibuke ukuthi yini lesibonelele yona yakusasa, yini lesibonelele yona ukuthi izokwenzeka, yini lesibonelele yona nesixwayisa. Ngoba ukusibonelela kwakhe akasibonelele ukuthi sihlale nje sirelax nandani, cha, kodwa sibonelela ukuthi sixwayiseke, sazi, sibheke, siqaphele, ebese siyadedebini ngaso sonke isikhathi, sisondele ebukhoneni bakhe, senze intando yakhe ukuze sizokwazi ukuthi sizisize, siziphulukise. Ngoba thina abantu lapha emhlabeni uma siphila kahle kahle, siphilela ukuthi sizilungise thina, sizicwecwe thina, ngoba izulu li-ready, izulu lungile, izulu selikwenze konke, izulu likudalile lakubeka lapha emhlabeni, izulu lakudala lakufundisa, lakwenzela konke. So ngaleso sikhathi bese likwenzele konke, sekusele ngakuwe-ke manje ukuthi udlale yakho indima, sekusele ngakuwe-ke manje ukuthi nawe wenze ongakwenza osayidini lakho, ozotshengisa ukuthi nawe ul-appreciate kangakanani izulu, ozotshengisa ukuthi nawe uma-appreciate kangakanani uNkulunkulu, uzotshengisa ukuthi nawe ulangazela kangakanani ukuphila okuphakade. Ngoba yonke into bantu baNkulunkulu ekugcineni kosuku ilala kithi ukuthi sikulangazelela kangakanani ukuphila okuphakade, simlangazelela kangakanani uNkulunkulu, sikulangazelela kangakanani ukuphulukisa, sikulangazelela kangakanani ukuthula, sikulangazelela kangakanani uthando, silangazelela kangakanani ukuthi sibone umbuso wezulu uKristu asimemela kuwo namhlanje nakusasa, enkundleni zokuxhumana, ku-TikTok, ku-Facebook, ku-YouTube, ku-Instagram, ezintweni nasezindaweni zonke ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu sihlalele ukulwa, sihlalele ukuhamba ebukhoneni baNkulunkulu, sihlalele ukuzicwecwa, sihlalele ukuvuma izono zethu nsuku zonke, sihlalele ukuthi sihambe ebukhoneni baNkulunkulu, sihlalele ukuthi sibonelele okufanelekile nokudla sonke isikhathi, sihlalele ukuthi silalele okuyikona kona ekuzosiza thina kusasa, sihlalele ukuthi sikhulume ngendlela efanelekile, sizingcwelise, ngokuba iwundlu lilangazelela abangcwele, lizolanda abangcwele, abambethe ileneni elicolekileyo, elizenzo zokulunga, abenza intando kaNkulunkulu, ngokugcina yonke imiyalelo kaNkulunkulu, ngokuhamba ngobukhona bakhe, ngokwenza konke uJehova umdali wezulu nomhlaba asiyala ngakho ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu into ekumele sihlezi siyazi, uNkulunkulu kade eyitshala kakhulu enhliziyweni yami namhlanje ukuthi usuku nosuku bantu baNkulunkulu kuyaliwa, usuku nosuku bantu baNkulunkulu kunendima oyidlalayo, kunendawana oyihambayo, kunento oyenzayo. Usuku nosuku kulala kithi, njengoba sazi bantu baNkulunkulu ukuthi lapha emhlabeni each and every day ulindelekile ukuthi mangabe usebenza usebenze this portion. Each and every day uneschedule esi1 no2 no3, mawufunda unama homework amangaka, mawusebenza usebenzela ukuthi ukhave lo msebenzi, ulanda ama client amangaka, ukhave lo msebenzi, ulapha igule engaka, mawudokotela usiza igule engaka, mawumhlengikazi ufundise le syllabus. Usuku nosuku ulindeleke ukuthi ukhave a certain portion yomsebenzi, usuku nosuku ulindele ukuthi wenze okuthize. Njengoba sigijima ke kodwa sisempini, ulindeleke ukuthi usuku nosuku kucace ukuthi uzokwenza njani, uzoqhuzuka kangakanani, uzowa kangakanani, futhi uzovuka kangakanani, ngoba usuku nosuku siyalwiswa, usuku nosuku siyashawa, usuku nosuku siyalingwa, usuku nosuku khona into yenziwe ngezimpilo zethu. Uma singakhulu kwezikamoya sihlezi sihlale njalo enyameni, ila singaboni khona, ila singanaki khona, ila silimala khona, ila sibheda khona, ila sithola khona ukuthi sigcine silahla singanakile, urealize ngesikhathi ukuthi hayibo kade ngenza into wrong ngaso sonke lesi sikhathi, ebese kuba yilapho ulahlwa khona. Kodwa uma usuku nosuku uhlalela ukuthi ulungise, uvuma izono zakho, ubuyele kuKristu njengenkosi nomsindisi, uzivuma ukuthi hayibo namhlanje yazi ngebile, hayibo namhlanje yazi ngifebile, hayibo namhlanje yazi ngiphuzile, hayibo namhlanje yazi namhlanje ngiqambile amanga, hayibo namhlanje futhi ngihlebile, hayibo namhlanje ngiphinde ngayibhema lensuku, hayibo namhlanje ngiphinde futhi ngahamba kule ndlela, hayibo namhlanje ngiphinde ngiyakwenza u1 no2 no3. Udinga ukuthi uzibuyisele enkosini ngaso sonke isikhathi, ngoba usuku nosuku kunento
elinzayo usuku nosuku siyagijima sisemjahweni. So njengoba usemjahweni kuya ngokuthi ugijima kangakanani, kuya ngokuthi wenza ini emjahweni. Egijimeni kwakho uma uzophuza kakhulu amanzi azokukhathaza, uma uzogijima uqale phansi uhlale phansi udle ukudla kuzokumoshela isikhathi. Kodwa sidinga ukuthi sigijime, kodwa kuba kuwe egijimeni kwakho ukuthi ulangazelela kuphi, ufuna ukufinyelela kuphi, ufuna ukufika kuphi, ufuna ukwenza njani ngempilo yakho, ngokukhola nangokusiza nangokuthanda inkosi umdali wezulu nomhlaba. Into ekumele siyazi siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu akukho angasabela kona, akukho angasenzelanga kona, akukho angasibonelelanga kona, akukho angasisizanga kona, akukho angathandanga ukuthi sifinyelele kona, sifinyelele kwazini intando yakhe, sifinyelele ecebeni lakhe, sifinyelele kwenzeni konke okuthandekayo nokuncomekayo ngaphambi kobuso bakhe. Kodwa kwimimoya yonke ekhona, ngingabala emoya yobuthakathi, ngingabala amadimoni, ngingabala ama-satanists, ngingabala ama-wizard, ngingabala yonke into ekhona, amamemedi, zonke izinto nezilwane nazo zonke izinto uNkulunkulu angazidalanga, zonke zihlezi zihlalele ukuthi zilwise abantu abathanda uNkulunkulu, zilwise abangcwele, zilwise amakhola, zilwise laba abazamayo. Yabo umuntu osephumile ku-exam ebona abantu beku-exam uzohlalela ukuthi amlwise lo muntu, noma uzohlalela ukuthi abangumsindo ngaphandle khona ezokwazi njani aphazamiseke lo ngaphakathi mase phazamiseka uzothi avela khohle bese yafeyila njenganaye. Okwento eningi eyenziwa uNkulunkulu etshela njengamanje enhlizweni yami ukuthi into eyenzeka kakhulu kulabantu laba asebengale kwethuna, uthola ukuthi uzongena kuwena usewashona yena but umoya wakho uyazungeza, ngithi umoya wakho uyadwanguza, ngithi ulahliwe yena ngale kwethuna, uzovela angene kuwena ngoba wayemkhulu wayephuza, angene kuwena akwenze na ukuthi uqhubeke uphuze. Abantu abaningi into abangayiqondi ukuthi kuyenzeka ungene umuntu wakini, kuyenzeka ungene umuntu thizeni mase ngene kuwena bese yakusinda bese wenza lento yakade yenza ngoba ni yena unomono ukuthi vele uselahliwe ufuna ukuthi nawe ulahlwe. Abantu bese bayajabula ukuthi hayi ngingene omkhulu, ngingene obaba, so hawu Nkosi yami wayenza njengaye, yazi wenza njengaye ngqo naye ubaba wakhe wayenza nje, naye ubaba wakhe wehamba ngale ndlela nani. Kanti ila elahleka khona, ila elutheka khona ngoba abantu banomona. Kufana noma sifunda sonke esikoleni, bonke abantu abangaphasanga asebephumela lapha ngaphandle baba nomona mabebona abantu abasangakwazi ukuthi baphase, baba nomona mabebona abantu abasathola ithuba lokuthi babhale ku-exam. Ngoba mosaphila abantu baNkulunkulu, bo mosavuka, mosabona, mosahamba, mosanezandla, usanenyawo zisasebenza, usanendebe, usanephimbo, usanomziba, usanakho konke, usanethuba. Mosavuka ekseni usakwazi ukwenza konke lokho, usanethuba, unlike omunye umuntu ongasenalo ithuba, unlike in most especially when it comes to amadimoni abantu baNkulunkulu, ngoba wona aselahliwe, ngoba wona ayazi ukuthi awasoza kuthola ukuphila okuphakade, ngoba wona ayazi ukuthi uNkulunkulu uthe cast out, senilinde ukwahlulelwa, azohlezi njalo eba nomona. Emona wabo uzohlalela ukuthi alwise bonke abasanethuba, bonke abasangakwazi ukuthi bathole ukuphila, bonke abasangakwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Kufana namakholwa ake njengamanje, amakholwa amanje asemshila uNkulunkulu, asemlahlile, asehlalela ukuthi alwise laba abe nomona, alwise laba abangamshiyanga uNkulunkulu, alwise laba abasamkhandlekela uNkulunkulu, alwise laba abasamfuna uNkulunkulu, ngoba osefeyilile uba nomona ukuthi khona umuntu osangaphasi, osefeyilile unomona ukuthi ukhona umuntu osanethuba lokubhala i-exam. So ngaleyo ndlela bakuthikamezisa ngayo yonke indlela abangakuthikamezisa ngayo, basebenzisa zonke izinto abangayisebenzisa ukuthi bavimbezele wena endleleni, basebenzisa zonke izinto, basetshenziswa ubumnyama. Thola ukuthi isikhathi sokuthi ukhuleke kuvele kufika isihlobo sakho ekade nanikholwa naso, ekade sesimshile sona uNkulunkulu, sesibhizi nemnakayeza, sesibhizi nazo zonke izinto ngoba nisiyabona ukuthi sona sesilahlekile nanani, sesifuna ukuncuza nawe sikudonse ngoba sona sesilahliwe, sekuphelile ukukhanya kwacima kwathinya, sikudonse sikuncuze silubeke sikudonsa kancane ngoba sona senza njani, ngoba sona asilaleli, ngoba sona silalelanga, ngoba sona sifumana ukulahlwa. So bantu baNkulunkulu kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ukukhanya uNkulunkulu sikhanyisela ngawo, sikhanyise ba kwizizwe zonke, bese khazimuliswa yena uJehova umdali wezulu nomhlaba. Simkhazimulise ngeindebe zethu, simkhazimulise ngezandla zethu, simkhazimulise ngezinyawo zethu, ngoba uthi asimthanda ngengqondo yethu yonke, sihleze sicabanga sizindla ngaye, wathi simthanda ngenhliziyo yethu yonke. Singathatha izinhliziyo zethu, sithanda indi, sithanda imali, sithanda ukudla, sithanda ukulala, sithanda izinto, sithanda abantu, sithanda imindeni. Siyazikhethela sonke bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni. Uyazikhethela ukuthi ufuna ukuthanda bani, nini, kanjani, ngani. Uyazikhethela ukuthi ufuna ukunikela kangakanani kuloko ufuna ukunikela, ngomzimba wakho makuthi umzimba wakho, ngesikhathi sakho makuthi isikhathi sakho, ngamandla akho. Kodwa futhi bathi abantu sebezikhethelile asefuna ukulwisa laba abasanethuba noma laba
abasathi mabekhethile babona ukuthi ba-wrong baphinde babuyele emuva, laba bathi bekhethile babona ukuthi babhedile baphinde babuyele emuva. Ngoba indaba abantu baNkulunkulu inokuphenduka, okuyilezi izindaba ezinkulu ezishunyayelayo lesi sikhathi sokugcina siphila kusona njengamanje, ukuthi bantu kuphendukane. Sikhethile okubhedayo, sakhetha ongekho right. uNkulunkulu esinikeza ithuba lokuthi sikhethe sibuyele kuye senze intando yakhe, sangakwenza lokho. Sakhetha thina esikuthandayo, sakhetha thina esikucabangayo, sakhetha siyitshela ukuthi kuyikona, sakhetha siyitshela ukuthi ku-right, sakhetha siyitshela ukuthi ikona okufanelekile kumele sikwenze, kumele sihambe ngakho, kanti cha, akukho njalo. Awuthi usukhethile bese kumele uqale phansi ubuyele emuva. Ngoba abantu baNkulunkulu into ebalekile ekumele siyazi ukuthi siphila emhlabeni wesono, siphila emhlabeni onesono, siphila emhlabeni obuswa imimoya, amadimoni abatha yonke into ehlangene nobumnyama iyona egcwele eyandile, okudingeka ukuthi abangcwele banelise ukuthi banamanzi, banezambatho kuphela, bese bephilela ukwenza njani, ukwenza intando kaNkulunkulu ngendlela wena odalwe ngayo ukuthi uzokwenza intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Mokuthi udalela ukuthi uzoshumayela, udalela ukuthi njalo each and every day uyaphuma uyahamba uyoshumayela, uvangele bese uqaphela yonke into ozoyenza during the day, ukuthi ngihambela ngahamba la, ngakhuluma la, lokhu nalokhu, ngakhuluma noSibanibani, ngazindla ngalokhu, no1 no2 no3, bese uhlala phansi, bese uyajula, bese uyazindla, bese ubuyisela konke enkosini, ubuyise i-report, because ibalekile i-report ngaso sonke isikhathi, because uma usebenzisa uNkulunkulu noma usithunywa saNkulunkulu ukuthi konke ukubuyisela enkosini, ukuthi Nkosi ngihawukele namhlanje ngiphinde ngabheda, ngihawukele namhlanje ngenza kakahle, ngihawukele namhlanje ngenzile u1 no2 no3. Uma ungumfundisi nakhona futhi uhlalela ukuthi wenze kunjalo, ngosuku lapho kumele ushumayela zabazalwane, ngosuku lapho kumele khona wenza intando kaNkulunkulu, phinde futhi njalo. That is why abantu baNkulunkulu kumele siyazi ukuthi njengamanje lesi sikhathi sokugcina siphila kusona, inkolo kumele kube isenzo, inkolo kumele kube isenzo, kumele kube ukuphila kwakho, ukuhamba kwakho kwansuku zonke. Inkolo akusamele kube into yesabatha kuphela, inkolo akusamele kube into yeSunday kuphela, inkolo akusamele kube into yokuthi hayi mangikhumbulile iBhayibheli ngifunda noma uthanda, cha, kumele kube into, it must be your daily bread. Usiphe namuhla isikwa sethu sangemihla, sorry, lesikwa sangemihla isona lesi kumele sisidle njalo. Ukukholwa kwakho, ukuvangela kwakho, ukwenza kwakho yonke into kumele kube yinto yansuku zonke. So amakholwa into ekumele ayazi ayiqonde ngamanye kulesi sikhathi sokugcina siphila kusona njengamanje, ukuthi isikhathi sokuthi upheleliswe ngaphambi koNkulunkulu, isikhathi sokuthi day in day out wena ucabanga ngoNkulunkulu, isikhathi sokuthi day in day out wena inhliziyo yakho iNkulunkulu, isikhathi sokuthi day in day out wena ukwenza kwakho kukhazimulisa uJehova, ukugqoka kwakho kukhazimulisa uJehova, ukukhuluma kwakho kukhazimulisa uJehova. Izinto ezibukayo, amavidiyo mhlawumbe ko-TikTok, ko-YouTube nani, ubuka ama-testimonies, ubufakazi ukuthi Nkosi yami sekwenzakalani manje. Khule kwezikamoya uma ungumuntu kaNkulunkulu, futhi uma ungumuntu wakamoya. Isikhathi njengamanje abantu baNkulunkulu sokuthi sibuyele enkosini, isikhathi njengamanje sokuthi wazi ukuthi usuku nosuku kunendawo egijimayo, usuku nosuku kunendimana. Each and every day uzogijima mhlawumbe 100 meters, mhlawumbe 200 meters, mhlawumbe even less. Uhlezi wazi ukuthi leso sikhathi leso siyabalwa, uhlezi wazi ukuthi lo mzuzu lo uyabalwa. So singabantu into emele siyazi siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi ukuphila kwethu siphilela inkosi ukuze sizofela enkosini, ukuphila kwethu siphilela umdalo wezomhlaba ukuze sizofela kuye, siphilela ukuvuma izono zethu, siphilela ukwenza intando kaNkulunkulu. Uthi ezwini lakhe mayenziwe intando kaNkulunkulu. Uthi manje ke Israel uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, umthande, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umkhonze, umthande ngenhliziyo yakho yonke, umthande ngengqondo yakho yonke, umthande ngomphefumulo wakho wonke, umthande ngamandla akho wonke. Mina ngeke ngithi uzumthande nangesikhathi sakho sonke, ngoba usibusisiwe nguye vele at the end of the day. Ukuba uNkulunkulu akakuvusanga ekuseni ubuzokwenza njani? Ukuba uNkulunkulu asimthande, asibuyele kuye, siphelele ngaphambi kobuso bakhe. Yebo mhlasimpe ngaka abaningi kube ngake simenzela kona uJehova umdalo wezomhlaba, kodwa lokho okuncane ongakwazi ukuthi ukwenze kuleyo ndawana okuyona, ngikhazimulisa uJehova, uyikholwa wena, uyazana naye. Ngikhazimulisa uJehova, ulibize igama lakhe, ubatshela abantu etekisini, uhleli nje eduze umuntu umtshela ukuthi yazi uNkulunkulu uyaphila, yazi uNkulunkulu usindisile, yazi nje obade kunetha nje, buka nje sisaphila thina, buka nje kwenzeka izinto eziningi, kodwa uNkulunkulu uyasigcina. uNkulunkulu nje ade ngihambe ngitshela kakhulu futhi enhlizweni yami ukuthi uyiqinisile uJehova umdalo wezomhlaba methi ekhathini zokugcina siyodla okubulalayo kodwa engasibulali. Okusho kona ukuthi amadimoni, ngoba kuthiwa yonke into inedimoni, angithi njengamanje into esiyaziyo ukuthi yonke into isinedimoni behind, impuphu isinama spirit behind,
ama-rice anama-spirit behind, even amaklabishi anama-spirit behind, yonke into sinamadimoni behind. Kodwa sithi sikudla singafi ngoba leli demoni kumele lithi lingena kuwena libe likushaya liqokothe libulale same time. Kodwa ngoJehova umdali wezulu nomhlaba, ngoNkulunkulu ongumnini mandla wonke, uvela athi wo, athi stop, athi lalela, kusiwona umzimba ozowonakalisa lo, lalela, kusiwona umzimba ozowenza 1 no 2 no 3, ngeke uze ukwenze lokho. Okuyona into eyenzakalayo kubantu abaningi, thola ukuthi uphuzo olunamandla uyaliphuza impela, aliphuze ngokunamandla kodwa angafi, aphinde futhi aphuze, aphinde aphuze nangelinye ilanga kodwa angafi. Omunye uyabhema kubhaliwe kwi-tobacco ukuthi tobacco causes cancer, tobacco can kill you, tobacco i-1 no 2 no 3, kodwa abheme kodwa angafi. Why? Because siphila esikhathini lapho khona yonke into ibuso bobumnyama, ibuso amadimoni, even nokudla leso sikudlayo, even amanzi aphuzwayo angazi ukuthi akhiwe kuphi, yonke into ibuso bobumnyama, nomoya esiwuphefumulayo kugcwele ama-spirits, kugcwele amadimoni akhona ngisho ebutshanini njengamanje, ngisho enhlabathini, ezintweni zonke agcwele yonke indawo, okusinikeza ngampela impi kakhulu kwezikamoya. Okudinga ukuthi sihlale ebukhoneni baNkulunkulu, sihlezi siyibuyisele enkosini, sihlezi sibungaza, sihlezi sihleli kuNkulunkulu, sihleli kuJehova, sifuna ubuso bakhe, sifuna amandla akhe, sifuna ubungcwele bakhe, sifuna inkazimulo yakhe, sivume izono zethu nsuku zonke. Ngoba into esiyaleza yona ukuthi bantu kuphendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Ivangeli leli lishunyelwe kuwona wonke umuntu, nakuwe mfundisi liyashunyayela, nakuwe bishop liya-apply, nakuwe mvangeli, nakuwe mpriest, nakuwe mprofethi liya-apply. Ngoba sihamba lapha emhlabeni ngeke silibele sigodlile sivalele endlini sithi awe ma yonke into igcwele amadimoni manje eminyango, yonke into igcwele imimoya nani. Cha, phumela ngaphandle, usensimini uyosebenza ensimini, vele liyashisa ilanga ensimini, vele kugcwele izinyambuzane, kugcwele izilwane zizokuncinza, intuthwane zizokuncinza, wonke omaskito nani, kodwa kumele usebenze khona kunjalo, harvest, usebenzele ukuphila kwakho phakathi, usebenzele ukuphulukisa, usebenzele umbuso wezulu. Wena uyasebenza yini? Wenzani? Ugijima kangakanani usuku nosuku? Ilo umbuzo obalekile kumele sizibuze wona ukuthi osukwini ugijime kangakanani, osukwini ushayeke kangakanani, osukwini uluse kangakanani. Washayeka kodwa ungalinge washayeka waze walala phansi waze wathuka uJehova, ngoba uzobe usubhilonga kulela qembu leliya elingale lemqembu leli eli-rebellious, leli qembu leli lemNephilim, leli qembu leli lamadimoni, leli qembu leli kaSathane, leli qembu leli labathakathi, leli qembu lamasathanists, leli qembu lama-devil worshipper, leli qembu lo-secret society, leli qembu lo-freemason, leli qembu leli elizazi ukuthi liyahamba liyekubhujisweni, lesihogweni, liyekulahlweni. But wena ungakuliphi iqembu? Wena ungakuphi? Wena ungakuliphi isayidi? Wena wenza kuphi? Uhamba kanjani? Uphila kanjani? Ubuka kuphi? Ugqoka kuphi? Ulalela kuphi? So nemculo iyangcolisa, ingcolisa isoul yakho, ingcolisa ingaphakathi lakho, okudinga ukuthi kuphinde futhi uma ubuya ntambama, mosuvuma izono zakho ngalesikhathi sakho nazo noNkulunkulu wakho, uphinde ukuvume ukuthi Nkosi ngiphinde ngalalela umculo ongcolile, Nkosi ngiphinde ngalalela umculo onengekayo, Nkosi ngiphinde ngenza kwenze ku1 no 2 no 3, ngiyacela ukuthi ngihlambulule amehlo ami, ngihlambulule indlebe zami, ngihlambulule indebe zami zikhulumele kubi, ngihlambulula kwa izinyawo zami mhlawumbe zihambe zanyathela okungcolile ongafanelekile. Bantu bakaNkulunkulu masizingcwelise njalo, masibuyeleni enkosini, masenzeni intando kaNkulunkulu, ngoba njengamanje siphila esikhathini sokugcina, siphila esikhathini lapho khona mangingacaphuna nje udadewethu Celestial uke wayebeka le ndaba ukuthi siphila esikhathini lapho khona kufezeka incwadi yesambulo, Sambulo chapter 22 verse 11, ukuthi ongalungile makahlale njalo engalungile, ongcolile makayingcolise njalo, ongcwele makazingcwelise njalo, ngoba bheka uyeza masinyane nomvuzo wakhe unaye uKristu ukumnikeza ilo nalo njengomsebenzi wakhe. Indaba inomsebenzi. Imuphi umsebenzi wakho? Ikuphi okwenzayo? Ikuphi okhandlekelayo? Ulungisa kanjani? Ulungisa kuphi? Ulungisa ini? Ulungisa kangakanani? Usebenza kangakanani? So indaba ilapho abantu baNkulunkulu, siphila kuleso sikhathi njengamanje, isikhathi sokulungisa. Siphila kuleso sikhathi njengamanje, isikhathi sokwenza ukuthandeka enkosini. Siphila leso sikhathi njengamanje, isikhathi sokubuyela senze konke uJehova umdali wezulu nomhlaba asiyale ngakho, nathanda ukuthi sikwenze, sikufezekise ngaso sonke isikhathi. Ngabe uyakwenza yini? Ngabe kufezekisa yini? Icebo laNkulunkulu liyafezekisa yini noma ufezekisa icebo lomubi ngokuthi uhamba ngokuthanda kwakho? Icebo laNkulunkulu liyafezekisa yini ngokuthi uveze uthando? Uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Yabo ufuze uzithandela ukuthi wena ungaziklinela nomakhelwane wakho ufike umklinele mhlasimbe uyagula noma unenkinga noma unani.
if uzithandela wena ukuthi uyaziphekela uziphekela kamnandi nomakhelwane wakho nomunye umuntu ungakwazi ukuthi umenzele the very same thing. If uzithandela wena ukuthi uyaziwashela mawasha ufaka ujiko ufaka zonke izinto uyalungisa nje ngendlela emnandi ngendlela right nomakhelwane wakho kumele umenzele the very same way the very same thing. Ngoba wena ukwazi ukuyithengela iteki le-1000 nomunye umuntu ukwazi ukwenza the very same thing. That is why kwabanzima kulesa sicebe sasibuza kuJesu ukuthi ngingenze njani ukubona umbuso wezulu. Wathi gcina imiyalelo wathi ngigcinile yonke. Kusukela ekuzalweni kwami wathi nginikela ngayo yonke into nayo kwacaca kwasanga okunye ngoba nake sesebenzele lento wayisebenzela wayibona ukuthi igugu kakhulu okudlula umbuso wezulu okudlula ukuphila ophakathi. Indaba enokuphila ophakathi abantu baNkulunkulu. Indaba enokuvuma izono abantu baNkulunkulu. Indaba enokuhlengwa, indaba enokusindiswa, indaba enokubhabhadiswa. Ngoba ikona okusemqoka kakhulu, ikona uKristu mina ngithumile ukuthi kuyaleza abantu ukuthi abantu mababhabhadiswe. Bathola ukuphulukiswa. Khona bezokwazi ukuthi ngelinye ilanga mebuye uKristu ezolanda abangcwele, angabikho salayo. Angabikho ozosalela emuva. Angabikho ngekawubona umbuso wezulu. Angabikho ngekayenza intando kaNkulunkulu. So isihloko sethu sithi usuku nosuku kunendawo egijimayo. Usuku nosuku kunendawo egijimayo. Usuku nosuku kunento oyenzayo. Usuku nosuku ukukhandleka kwakho the more uzimisela the more wenza kahle the more ukhula the more uthatha ubeka lapha esicongweni. Nasemsebenzini bathi kuphokophela kuphumelela ophokophelayo. Kuphumelela ozimiselayo. Lo zimiselayo owenza kahle ila khona eba nezinkinga ngoba baba nomona fana nengane esikoleni ingane ezimiselayo ilalela uthisha yenza ama homework yenza ama assignment azive ziba nomona izingane ezi around yona ngoba ziyazi ukuthi izokwenza njani izophasa. Azive ziba nomona zithi kamezisi mhlawumbe amanye ngebreak bazoyibiza bayazi ukuthi isikhathi sakhe sokuthi uyafunda lesi bambize ngebreak wethu uzohlala nathi weza sizodla ukuthi weza sokwenza 1 2 3 ayi wena njalo nje wenza ukuthi hayi ngoba nakho abanye bamdonse benza ngazo ukuthi bafuna ukubuza imibuzo nani kanti cha bafuna ukumncuza amandla ukuthi angabe saba nokuphokophela ukuthi ngihambe ngiyofunda nani. Bam influence ngezinto aba influence ngazo. Bamenzise nanoma yini abathanda ukumenzisa yona kodwa abantu baNkulunkulu kumele siyazi ukuthi kumele ukwazi ukuthi uvula amehlo uqaphele ubhekisise ukuthi hayi akusengakho akusenjengako naqala angisenzi ngendlela efanelekile bese uzibuyisela wena endaweni efanelekile. Ngoba indaba esekuthenini kumele njalo siphenduke. Ukuphenduka yini ukubuyela emuva. Ubhedile endleleni ugwegwile uhambe ngendlela eronge return buyela emuva. Back to square one qale maphansi. Indaba enjalo ikona ukusisiza lokho abantu baNkulunkulu. Sibhedile singamakholwa. Sibhedile singabantu. Sihambile ngokuthanda kwethu. Asilalelanga uJehova. Asilalelanga ingelosi. Ingelosi zethu uNkulunkulu asiyaleza ngazo ayiyaleza njalo ukuthi zize kithi. Sithi masidlinzile sacabanga ebese thina sikufise lokho ingelosi bese ke iyahamba yosebenzisebenzela ukuthi leyo nto iphulukise leyo nto ufinyelele kuyona. Kodwa ugcina ungakwenzanga lokho bese ingelosi izela mahala. That is why izingelosi zisebenza kanzima zilibele zi up and down each and every day. Zi up and down zisiza wena zizama ukulekelela kodwa wena ulekeleleki wena awusizeki wena uyathembisa ungafezi wena uyakhuluma ungafezekisi uyakhuluma ungenzi. Indaba esezikhwepheni. Indaba esezenzweni. Indaba esekwenzeni konke okudingayo wena. Masilangazelele kwaphezulu. Masilangazelele umbuso wezulu. Masilangazelele ukuphila. Masilangazelele ukuphulukiswa. Masilangazelele ukuhlengwa. Masilangazelele ukubhabhadiswa. Masilangazelele konke okuhle okufanelekile esikudinga ngengaphakathi lethu. Ngoba uyakudinga ngempela ukuphila ophakathi. Uyakulangazelela ngokweqiniso. So bantu baNkulunkulu ngalesikhathi ngalethuba ngalomzuzu. Ezihlezi zimnandi izindaba zithi abantu phendukani. Wazi ukuthi usuku nosuku kunendima omele uyidlale. Uhora nohora kunento kumele ukuthi yenze. Ithuba nethuba kumele ukuthi usebenzise. Esho njalo incwadi yaMshumayeli chapter 9 verse 10. Engithanda kakhulu. Ithi konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza wenze ngamandla akho onke. Ngokuba akho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uyakhona. Akukho ucabanga, akukho ukwazi, akukho ukuhlakanipha. Sonke siya endaweni yabafileyo. Sonke siya sofinyelela ngelinye ilanga. Kodwa akukho lutho ongayenza. Konke kwenze manje.
Musakwazi ukuvuma izono zakho zivume manje. Musakwazi ukwenza intando kaNkulunkulu yenze manje. Usaphila, usangathola ithuba, usangaphulukiswa. Usangathola ukuhlengwa. Usangathola ukwenza intando kaNkulunkulu. Siqine njalo enkosini. uNkulunkulu uzokutraina akutraine bese kumhlalela ukuthi usebenze ke manje. Uthi usubuyele emzimbeni wakho, uthi usubuyele kubeni wena, uthi usubuyele kwenzeni konke. Bese ke sekumele usuhlalela ukuthi wenze konke ke okulindeleke kuwena. Konke ofundiswe kuwena. That is why kumele sikhulekele njalo ukuthi yonke into esiyaleza ngayo uJehova sigcine siyenze. Lonke izwi alikhulumayo ezwini lakhe ngoba uJakob uyayibeka le ndaba ukuthi bani ngabalenzayo izwi ningabe ngabalizwayo kuphela nenza njani nizikhohlisa. So sidlalela ukuthi izwi likaNkulunkulu silenze njalo silenze singalizwa nje kuphela ngoba mawuzwile so what kodwa lenze kodwa ligcine intando kaNkulunkulu igcine intando kaNkulunkulu iyenze khona uzokwazi ukuthi uthole ukuphulukisa nokuphilisa ngasonke isikhathi. So umyalezo kakhulu kwizithunywa zoNkulunkulu, umyalezo kakhulu kwizisebenza kaNkulunkulu, umyalezo kakhulu kubazalwane kubangcwele abalangazelela abafuna ukubona umbuso wezulu ukuthi qaphela wazi ukuthi usunosuku kunendima kunendawo oyigijimayo. Kulala kuwe ukuthi ugijima kangakanani, kulala kuwe ukuthi uphikelela kangakanani, kulala kuwe ukuthi uwenza ongakanani, kulala kuwe ukuthi ustadisha kangakanani, kulala kuwe ukuthi uyimisela kangakanani ngoba uwe ozozuza ngezikhwepha zakho ngamandla akho nangokudela kuwe ukuthi udela ini nani ukuze uthole ini. Kodwa uma ungadeli lutho ngeke uze uthole lutho. Kepha kumele ukuthi udele, kumele ukuthi udele isikhathi sakho. Lesi sikhathi kumele ngabe mhlawumbe ulele uvuke wenze ukuthize. Lesikhathi kumele ngabe mhlawumbe uyawasha wenze uvele usukume uhambe uyokhulekela umuntu endaweni athizeni. Udela okuthize. It's all about compromising njengamanje isikhathi siphila kusona. It's all about khona uzokususa uqhelisa. Ulahle konke abangani, ulahle zonke izihlobo, ulahle konke ungakuvimbezela ukuthi kamezise icebo likaNkulunkulu bese uthi mina ngikhetha wena Kristu. Mina ngikhetha wena wonke, mina ngikhetha ukuphila okuphakade, mina ngikhetha ukuphulukiswa, mina ngikhetha u1 no2 no3 okuzoba usizo kuwena. Basho njalo abafundi bakaJesu bathi njengoba thina sidelile imindeni yethu sadela konke sizozuzana. Wathi uKristu mvuzi wena omkhulu ezulwini ninezihlalo ezithi nina ezibekelwe nina njengamanje. Unomqhelo othi wena ngoba udelile isikhathi sakho wenza intando kaNkulunkulu, udelile impilo yakho bungenze okuningi. Mhlawumbe wafunda wakuphumelela wenza konke kodwa wakudela konke wakulahla konke lokho wathi ngikushaya indiva ngenxa yevangeli, ngikushaya indiva ngenxa kaNkulunkulu, ngikushaya indiva ngenxa yokukholwa, ngikushaya indiva ngenxa yeqiniso, ngikushaya indiva ngenxa yokuphila okuphakade ngokusebenzela inkosi umdali wezulu nomhlaba. Ngoba simele ukulalela uJehova kunokulalela abantu, simele ukulalela uJehova kunokulalela yonke into ekhona lapha emhlabeni. So amakholwa mawavuke, amakholwa mawadele zonke izinto. uNkulunkulu ukuzamile, esho njalo izwi lakho ukuthi ngikuzamile kodwa kwangenzeka. Masiqaphele into eyodwa futhi ukuthi uNkulunkulu kuzona zonke izinto asekuhlenge kuzona, zonke izinto asekususe kuzona, zonke zonke izinto asekusibekele wakwabela indawo enhle. Ungabusabuyela kuzo. Ungafani nensha ephalaza iphinde futhi ibuyele emphalazweni wayo. Ungafani nengulube ehlanjululwa igezwe iphinde futhi ibuyele emgcoleni kwayo. Kodwa ngqabashiya uphumelele wenze intando kaNkulunkulu. Asekususe kona suka completely ungabusabuyela ungabusacabanga. That is why even izithunywa zaNkulunkulu zisho ukuthi even izithombe zakho owayishutha nanani zenze njani zidelete uzilahle ezakudala ukuze lempilo yakudala ungayikhumbuli ngoba ngelinye ilanga uyoqaqeka amafindo bese uyabuyela kuyona ubuyele ngefull force. Delete kwazithombe lezo usagqoka ibhluke ngoba usuliyekile. Delete lezo zithombe lezo zinise endaweni yobumnandi ngoba ususukile lapha. Delete lezo zithombe lobu sanuka ikhanda lakho ligcwale libe ngaka ukuze ungabuyeli lapha. Delete lezo zithombe usagcoba ama Q-tex, delete yonke into. Ukuze wazi ukuthi lempilo phumile kuyona. Lempilo shiyile mina. Lempilo phinde buyela kuyona. So bantu baNkulunkulu siphila esikhathini sokugcina, esikhathini lapho khona kumele sibuyele kuJehova ngaso isikhathi. Isikhathi lapho khona kumele sivume izono zethu ngaso sonke isikhathi insuku zonke. Sihlengwe sisindwe sisibhabhadiswe, senze nokuthandeka enkosini, senzeni konke uNkulunkulu aseleze ukuthi sikwenze. Sifezekise icebo lakhe, siphumelelise konke uJehova athanda ukuthi kuphumelele. Ngoba uNkulunkulu uyathanda ukuthi kwenze okuhle emhlabeni, uyathanda ukuthi sisindiswe, uyathanda ukuthi sihlengwe, uyathanda ukuthi sikwenze konke. Kodwa usekwenzile yena, useyidlalile yakhe indima ngokunikeza ithuba ngokuvuza. Uthi usuvukile wena uyayidlala yini yakhe indima. It's like uthisha ayidlale yakhe indima, akufundisa
aphinda idlale yakhe indima akulethele iphepha le-exam. Bese sekulethela lelo phepha sekumele udlale yakhe indima-ke manje ukuthi ufundeni, uqondeni, wazi ini, awazi ini, bese uhamba ngendlela efanelekile ngokusizwa nangokuhola nangokuthanda Nkosi uMdali wezulu nomhlaba. So bantu baNkulunkulu masazi siqonde sidede ebini sihlale ebukhoneni baNkulunkulu ngoba uJehova usasithandile, usasibekele, usasenzele umusa nothando nobubele ngaso sonke isikhathi. Esibonelela zonke izinto ezenzakalayo, esibonelela konke okukhona nokuzayo, esibonelela konke okwakusasa nokwaphakade. Ebese sidedane kokubi, sukani kulokhu nalokhu, enthani intando yami, tholani ukuphulukisa nokuphiliswa, tholani ukuhlengwa nokubhabhadiswa. Nibalekele zonke izinto ngoba mase ubhabhadisiwe ila wamukela khona. John 3 Nikodimasi wathi ngenze njani ukuze ngibone umbuso wezulu? Wathi uJesu kumele uthi uzalwe kabusha. Wathi ngibuyele esithweni sikamama, wathi cha, kumele uzalwe kabusha ngamanzi nangomoya. Base so amanzi ukuzalwa kabusha ngamanzi ukuthi ungene emfuleni amanzi acwilile, ucwile emanzini ahambayo. Base sungenile lamanzi ahambayo bese ke sukwamukela umoya kaNkulunkulu. Iwona ozokuqondisa ngoba iwona wazi isona esempilweni yakho, iwona wazi ukuthi uyaphuza, utshela ukuthi ungabisakwenza lokho. Futhi uNkulunkulu kupha amandla ngomoya wakhe nangezingelosi zenza ukuthi kube lula, zenza ukuthi ingenzeki leyo nto bese wena ubuyela kuyona ngokuthanda kwakho. So uyona oqondisayo ukutshela ukuthi uhlebele namhlanje ukukhumbuze emkhulekweni wakho wantambama noma ngesikhathi sakho leso kuxhumana naso uNkulunkulu, ukutshela ukuthi namhlanje uphinde wafeba futhi hayi bungasayenza leyo nto. Ngoba uKristu mesithethelela abantu baNkulunkulu akasithethelele ukuthi sibuyele ezonweni. Imagine ubudlelwano unkosikazi wakho akujolele noma umyeni wakho akujolele, umxolele kodwa uthi hayi kulungile. Uma ucabanga ukumxolela kwakho umxolela ukuthi aphinde ajole futhi nangakusasa aphinde ajole nangaphusasa aphinde ajole. Yabo lo muso ozwayo obuhlungu iwona muso uNkulunkulu awuzwayo. Asho njalo incwadi kaHosea ukuthi ngenkathi eyalezo Hosea ethi Hosea, uHosea wahamba wamthola owesifazane owayephinga owayesifebe. So asesemshadile lo wesifebe njalo abuyele emuva, abuyele emadoda akhe amxolele, aphinde abuyele emadoda akhe amxolele, aphinde abuyele emadoda akhe amxolele. Leyo pain yayizwa Hosea wasomcacisela uNkulunkulu ukuthi njalo ke pain engizwayo ngani bantwana bami. Ngithi ngisabathenga ngidonsela kimi nina nibuyele ezonweni, ngiphinde ngidonse nina nibuyele ezonweni. Nifana nabantu abaphingayo, nifana nabantu abangenzi kahle. And umuntu okuphingelayo uhamba uzenze njani? Uzumhlanza uzuthi ngiyakhathala wena sengi-right, cela ukuthi iphume kimi. Obuye lapho kuzokwenzeka into efanayo ngomhla wokuphela lapho sisuka kuNkulunkulu, masisuka kuye sihlale ezonweni, sihlale emanyaleni, sihlale kona konke okugcwele lapha emhlabeni. Ilapho khona uJehova uMdali wezulu nomhlaba eyosidela ngelinye ilanga ethi kahle angaze nganazi sukani kimi nina benzi bokubi. Yike thini uthanda ukuthi sigcine imiyalelo yakhe ngaso sonke isikhathi. Ungabe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ungalinge wathemba ukuthi uzolasha udokotela ngoba uNkulunkulu lapha naye. Ungazikhothamela, ungazikhonza, ungalimi ngokwenza amaphathi, uzikhothamela nani uyashutha nani uyaposta, mina ngo1 no2 no3. Akayithandi leyo nto uNkulunkulu, yamcunula yamcasula. Ungalinge futhi waphatha ngezigama likaJehova, ukhulumisa noma kanjani ngaye. Abantu bahleka ngoNkulunkulu, nawe umdibi munye, nawe uphakathi, nawe uyahleka, nawe uyabungaza kanye nabo amanyala, inkohlisi uyenyanya leyo nto uJehova. Ungalinge futhi wangalikhumbula usuku leSabatha ukuthi uma kuyiSabatha uzenzele umathanda wena ngoba uma kuyiSabatha kumele uqaphele ukubuka, uqaphele ukwenza kwakho, uqaphele ukulalela, uqaphele ukuhamba kwakho. Ulingcwelise lolu suku, ungabuki nanoma yini, ungenzi nanoma yini, kodwa kwenza okuthandekayo nokufanelekile enkosini. Athi ungebi, uyazi nasemsebenzini ngisho kuthiwa into uyibona iningi kangakanani angiyona eyakho icela. Athi ungabulali. Ukubulala akuqali ukuthi ukwazi umuntu ngommese, uyambulala nje kanangamazi. Uthi wena avuyisilima wena ngane, usuyibulala usiqedile lo ngane. Izohlezi yazi ukuthi yona isilima, izohlezi icabanga lokho, ngisilima mina, ngisilima ngelinye ilanga. Lobo bulima lobo ehlezi izindlaka bezitshela ukuthi yibona kuzoyenza ukuthi yenze izinqumo ezimbi empilweni, iholele kububi bodwa ngoba vele uthe wena isilima. So siphile esikhathini lapho khona abantu baNkulunkulu kumele hlezi sasigcina imiyalelo kaNkulunkulu. Athi ungaphingi, uyazi ukuthi uma uphingile wena ulanda isifo lapha ngaphandle, wena ulanda izingane zangaphandle. Sekuyaxatshana manje emndenini khona uma mncane, uba umncane ingane ayimfuna umama, lo akamfuna omunye, kuningi. Ungafakaza amanga umakhelwane wakho, ungayifisi indlela yamakhelwane wakho.
ngoba ngokufisa nje kukodwa kuningi ongakwenza. Ngokufisa nje kukodwa ungathakatha. Ngokufisa nje ubona leya relationship ungafuna ukuthi bahlukane bese bafakela izichitho. Ezinye iy'ngane zibe ney'phihli zey'nduna ebusweni ngenxa yokuthi ubafakele iy'chitho ngomona nje uwodwa, ngoba umona abantu baNkulunkulu wava isiningiso. Umona abantu baNkulunkulu ave uyinkinga and uwona ubusayo ogcwele oyi-character yisitha. So abantu sebebambisise okungekona, abambisise umuntu uthi mina ngicasuka kabi nje, abambisise umuntu mina ngokuthi, abambisise ukuthi bebambisise izithelo zenyama ongazona izinto ekumele bazibambisise. Kodwa ngoJehova umdali wezulu nomhlaba esithanda, esihambela, esibekela, uyasiqondisa njalo ezindleleni zonke, uyasisiza njalo kona konke okudinga ukuthi thina sizibuyisele kuye, ngoba ngiyazi akusiza uqhelelane naye ukude naye uzokusiza kanjani, kodwa uzokwazi ukusiza uma la eduzane naye umlinda. Uthe mangicela ungiphakele, linda kugade ukuthi uma uzokuphakela. Ungathi uthi mangicela ungiphakele wena uyatholakala usuyodlala ngaphandle, ngoba uzokuphakela kubekela ukudla uzongakuboni, uzokuphakela kubekela ukudla uzongazi ukuthi uma usekuphakelile. Kodwa uma njalo uhlala la ulinda uzothi uma sekuphakelile athi bibiza igama lakho bese kuyathatha uyadla. So kufana nathi-ke masicela izinto kuNkulunkulu, ucele usenkonzweni thizeni, hlala lapho uye njalo every Sunday, hlala lapho uye njalo every Sabbath, ngoba isibusiso sakho sizozwa lapho enkonzweni. Kodwa uzocela something kodwa futhi wena ugcina ungahlali, ugcina ungezi la, ugcina okay, izofika into yakho, izofika ungekho. Awuzanga kuleli Sabatha obubhizi nomsebenzi, awuzanga kuleli Sabatha obubhizi nokunye ubukade ucela umshado. Lifika isoka lakho, sifike isibusiso sakho, sidlule kanjalo ngenxa yokuthi unokuhlalanga ebukhoneni baNkulunkulu. Awuhlalanga la uzolinda khona ukuze uthole yonke into oyidingayo le oyicelile, wena oyicelile. So kuningi abantu baNkulunkulu ehlezi singakhuluma ngoNkulunkulu, kuningi ahlezi sabela kona, kodwa kumele ukwazi ukuthi usuku nosuku uyagijima, usuku nosuku unendimano ehambayo, usuku nosuku isikhathi nesikhathi, nehora nehora khona okulindelekile kuwena. Mawufeyila uzifeyilela wena, mawuhluleka uhlulekela wena. Ungabi nomona mawuhlulekile bese ubheka abanye uthi nabo ngathi bengahluleka. Yazi ungabi nomona mawungenzanga kahle, ubona abasenza kahle bese uyazama ukuthi ubalulise uthikameze isicebo laNkulunkulu, ngoba ngokuhamba kwakhe enyameni la usungakwazi ukuthi usebenzise khona imoya engcolile. Ngokuzingcolisa kwakho libizingcolisa usangasetshenziswa ngemoya engafanelekile ukuthi ungcole kakhulu bese usuhlela engcoleni, imoya engcolile ihlala nawe. Yikho uKristu ethi asingcwelise, asizingcwelise athi bani ngcwele ngoba nami noBaba ehlala ekhaya ezulwini enjani engcwele. Ngabe azingcwelisa yini? Ngabe avuma yini izono zakho? Ngoba into engcolisayo isono phela, into engcolisayo amadimoni phela, into engcolisayo ukuphula imiyalelo kaNkulunkulu phela, into engcolisayo ukwenza izinto ezinqanelekayo zezwe ezingasho ukuthi zingeze kusiza ngalutho. Yona into engcolisayo leyo. Kodwa into engcolisayo ukuthi uzivume zonke, uthi Nkosi phinde ngadla futhi ungcolile, Nkosi ngiphinde ngihamba endaweni ekuthi, Nkosi ngiphinde ngenza 1 no 2 no 3 okungcolile, okubuyisela kuphi engcweleni. Phinde uzingcolise ukuhlambulula izimpahla zakho, phinde uzingcolise ngokuhlambulula umzimba wakho ngaso sonke isikhathi, ugeze njalo, ngoba sihlezi singcoliseka izinto esiyithintayo emhlabeni. Uhamba etekisini uyathinta la umshayeli, kuningi izimali, ama-energy, yonke into iyasingcolisa. So masilangazele ukukhula njalo kwezikamoya khona sokwazi ukuzibonelela zonke lezi zinto, so lesi sokwazi ukubonelela konke uJehova athanda ukuthi sikubone. Ngoba ukuxhumana nathi kwezikamoya ngeke sixhumane nathi enyameni, ngoba inyama iyidokodo nje kuphela, kodwa ukuxhumana nawe kwezikamoya la nala ingaphakathi lakho. So ngabe yazingcolisa yini? Noma uyazingcolisa ngebhadi uthi ungcolile ahlale njalo engcolileke, ongcwele ahlale njalo engcwele, ngoba uyeza ngempela uKristu nomvuzo wakhe unayo, umnikelo nalona usungu njengomsebenzi wakhe. So Nkosi nje benani imbusisi inqinisa, hlale njalo uzimisela kuwona konke okwenzayo, hlale njalo uqinile, ngoba sisemjahweni njalo, siyagijima lapha, sikwiresi sisempini. Kumele ukwazi ukuzibona ukuthi sengikuphi manje, ukwazi ukuzibona sengilwe kangakanani manje. Si-communicate nezulu, umbuzo uKristu uthi ngikuphi manje, ngenzani manje, kwenzeke kangakanani manje, ngisebenze kanjani namhlanje. Sixhumane noNkulunkulu, sixhumane nezingelosi, sisebenzise ukukhanya uNkulunkulu asikhanyisele ngakho, sisebenzise
konke uNkulunkulu athanda ukuthi sisebenzise ngokusizwa nangokuthanda kwenkosi omdala wezulu nomhlaba. Inkosi ibe nani nibusise, imqondise imqinise, niphe lapha ambuso kaNkulunkulu nibuyele kuye manje siphakathi. Amen. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Themba, Instagram, Facebook uLihle Themba Mzobe. Lapho khona imibhalo for abantu bafremote, iphinde bekhona nama-short 10 minutes clips. Bese ku-Instagram uLihle Themba Wend with I Mzobe. Bese kuba-ke uYouTube khona lapho uLihle Themba Mzobe. Nkosi ibe nani inhliziyweni nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda obungcwele. Cela ndluliselana kwabanye bathi ukuphulukisa nokuphilisa ngelihle namandla limgcwele igama likaJesu manje siphakade. Amen.